Iyo uvuze umunyapolitike w'umugore ushoboye uvuga udatinya wagaragaje ubudasa mu ruhando mpuzamahanga, izina Louise Mushiwabo rihita rizamuka. Umugore ukomoka mu Rwanda ariko wagutse mu bitekerezo no mu bikorwa, akaba umwe mu banyafurika bake bagiye bakandagira ku ntebe zikomeye ku rwego mpuzamahanga. Louise Mushiwabo yavuye i Kigali mu mwaka w'1961 mu muryango w'abana 9. Ni mushiki wa Rwanda Ndasingwa, umwe mu banyapolitike bazwi cyane wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Yize amashuri ye yisumbuye mu Rwanda, aza gukomereza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda aho yize Icyongereza n'Igifaransa. Nyuma yaje gukomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Delaware, ahakura impamyabumenyi y'ikirenga master's degree mu itumanaho mpuzamahanga. Nyuma y'igihe yari amaze akorera imiryango mpuzamahanga n'ubushakashatsi muri Amerika, yaje kugaruka mu Rwanda mu mwaka w'2008. Yahawe umwanya wo kuyobora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Mu gihe cye, Mushiwabo yagaragaje ubushobozi bwo kuvuganira u Rwanda ku rwego mpuzamahanga, arurengera, arusobanura, arushyigikira. Yari azwi nk'umunyamwuga udapfobya igihugu cye imbere y'abanyamahanga, akanamagana ibinyoma bivugwa ku Rwanda. Mu mwaka wa 2018, Louise Mushiwabo yatorewe kuba umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga Igifaransa. Ni inshingano nyinshi zikomeye zituma aba umwe mu banyafurika bake bageze ku rwego rwo hejuru muri diplomasi y'isi. Mu nshingano ze harimo guhuza ibihugu bikoresha Igifaransa, guteza imbere uburezi n'umuco, kurwanya ivangura, kwamamaza amahoro n'uburenganzira bwa muntu. Uyu Louise Mushiwabo azwiho kuvuga adaca ku ruhande, ntiyagira ubwoba bwo kuvuganira igihugu cye. N'umwe mu bavugira u Rwanda mu gihe rwashinjwaga ibinyoma mu mahanga, agasobanura impinduka u Rwanda rwagezeho nyuma ya jenoside, iterambere ry'ubukungu, uruhare rw'abagore n'amahoro arambye. Mushiwabo ni ishusho y'umugore uhamye, ushoboye, ugira uruhare runini mu mpinduka. Ntibyari bisanzwe kubona umunyafurika cyane umugore atorerwa kuyobora umuryango mpuzamahanga nk'uwa Francophonie. Uyu ni Louise Mushiwabo, umugore utareberera, umugore wavuze, agasobanura, agaharanira ukuri, umunyarwandakazi uhagarariye Afurika, uhamya ko umugore ashoboye. Iyo tuvuze ku banyapolitike basize cyangwa bazasiga igikundiro,